Koon Meghalaya Pharmacists Association hine kasngi kelai kendui ke menteri ketenat kokot ke kia kokong Amperi Lingdo ban pesngau ya kisau teli kimat jingdawa. Kini kimat jingdawa bagila pesngau sya ke menteri kilong halor ke jing kedu jam ke jing petrai kami pharmacy kat kum ke IPA standard Meghalaya Pharmacy Council bat ke drug inspector. Hapa krench kilat patai kubor presiden ke EMPH uba renja ulaong bana kaliang ke menteri kalau kular bakan chimkia yakini kimat jingdawa bat hakajo kapor kalau kular ru bakat tenar kokot kakia kan sepen bana pai baling ba ka advertisement habai day bakat jinglat kam pharmacist. Hadin bangila yakndo imam i minister concern hagane kasi bomenta hadin bangila abla bun teliki banai since nadu arsu arja arsa sibun kimat ki gila bu ki bangi dawa kimat ke banengkong ke bangi pensengo hi kate abidi buat kini ke Meghalaya Pharmacy Council ki kini ila long respon in session no kabar abidi buat ke jingkur du kam du jam te kad hadu mentai ki pus ki bah dan ki balai insertion hakini hi ki banai ki bangsawan ke balai habedi bek IPH standard ya kini kin hab ya tristam nam ila shonglang batu chairman sikit juga Sri Jaram Beda nanti bagi inspektor habedi begini IPH nilai keren yi kalong ba kin sa penbaik hak asal besul kejongki te isim kya gini bentar pedang te ke balai habedi begini drug inspector nomor bun ki kam ki bangi nila ya seneng ki media ro kelai ba kibun hidukan farmasi kiba terekam apa gejala kim terekam ka takal kong bebian ti halor kini kebentaro kinsa advice no hi dipus hai bidi bat kini kebentar te balai bidi begini ka kumno ban item jam ban kanang ban approach ya kata kal kong yo kam ki para samla ni dawa ini ka pharmaceutical industry te habidi kini kumalai kerana press mana kini kadang lu penting kat bompat function kini ki lai teli kimat wala sau teli kimat tentai